Sawa Patrick, tugiye gutangira. Ikibazo cya mbere ugiye kumbwira ibinyabiziga kugira ngo bishyirweho ibyuma ntamenwa cyangwa se mu kinyabiziga utwaremo ibikoresho bikoreshwa mu gutera cyangwa kwitabara bigomba uruhushya. Urwo ruhushya rusabwa nde? Bisabwa kugira ngo utware imbunda mu modoka yawe cyangwa se imodoka yawe ikore ku buryo bwa antibare, ku buryo ntamenwa. Uruhushya rusabwa nde? Ese ni perezida, ni minisitiri w'ingabo, ni polisi y'igihugu? Uruhushya rusabwa nde? bisabwa n'ubifitiye uburenganzira. Iyi ndi bifitiye uburenganzira niyo nshaka kumenya. Cyo cyapfuye. Uruhushya rusabwa nde? Perezida wa Repubulika? Ni minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Ikibazo cya kabiri, ni ryari ikinyabiziga cyagenda mu nzira nyabagendwa hamanuka moteri itaka na vitesi idakora? Igihe cyaba gikuruwe n'ikindi. Urabikoze? Icyapa kivuga umuhanda batambukamo mbere kigira ubuso busa bute? Batambukamo mbere? Umuhanda batambukamo mbere kigira ubuso busa bute? Kigira ubuso bw'umweru. Ntabwo ari byo, kigira ubuso bw'umuhondo. Ikibazo cya kane, ikinyabiziga cyose kirengeje umuvuduko wa kilometero 40 mu isaha kigomba kugira iki? Ikinyabiziga gishobora kurenza umuvuduko wa kilometero 40 mu isaha kigomba kugira iki? Kirengeje kilometero 40 mu isaha. Kigomba kugira iki? Naticaho umugomo wawo. Kigomba kugira icyerekana umuvuduko kiraho umuyobozi areba kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo gikomeze gukora neza, icyo bita kilometrage. Kazungu, twakomeje. Icyo kibazo cya kane kiranze. Ikibazo cya gatanu, ibinyabiziga ndakumirwa biramoko angahe? Ni ibihe? Biramoko angahe? Amoko abiri. Yahe? Ntabwo ari amoko abiri, cyamaze gupfa. Biramoko angahe? Biramoko atatu. Hari ibinyabiziga bitwara abarwayi. Ibindi? Ibya polisi. Bwa gatatu, ibizimyankongi. Ibizimyankongi. Ntako waruzi. Ikibazo cya gatandatu, mu bitegekwa n'umukozi ubifitiye ububasha ukuboko kuzamuye gutegeka iki? Yaba muturutse imbere cyangwa inyuma agomba guhagarara. Bose. Bose. Hari ikintu kibura cy'ingenzi. Ni bose. Ndabara gatatu ntutarabisubiza cyagipfuye. Ukuboko kuzamuye gutegeka iki? Rimwe. Ni uretse bande? Abageze mu masangano. None uretse abageze mu masangano bagomba guhita bahava. Uragikoze. Ukuboko kuzamuye gutegeka abagenzi bose guhagarara, uretse abageze mu masangano bagomba guhita bahava. Ikibazo cya karindwi, urambwira imyaka y'ifatizo ku muyobozi wa velomoteri abaye ari wenyine ni ingahe? Abaye ari wenyine? 13. Ntabwo ari byo. Ni ingahe? 15. Ingingo ya 11. Ikibazo cya munani, iyo abayobozi b'ibinyabiziga banyuze ku nkomyi, abanyamaguru bakikira banyuze mu muhanda, bibasaba gusiga nibura metero zingahe hagati yabo n'iyo nkomyi kugira ngo abanyamaguru baze kuhanyura batabahutaje? Metero 5. Ntabwo ari byo. Basiga metero zingahe? Metero 1. Bitashoboka ko basiga metero 1 bakahanyura bagendera ku muvuduko wa kilometero zingahe mu isaha? Icyo ni ikibazo cya 9. Iyo bidashobotse ko basiga metero 1 bahanyura bagendera ku muvuduko wa kilometero zingahe mu isaha? 20. Ntabwo ari zo. Zingahe? Bakanyura ku muvuduko wa kilometero 5 mu isaha. Ikibazo cya 10 aricyo cya nyuma, mbwira umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki iyo n'amategeko awugabanya. 80. Kilometero 80 mu isaha.